Abo tini number 1 item division bench kaka division bench kapu sung saka je obunoti agi duibar PIL ko file khajaka plus contempt not tui file khajaka je November ni bising first week 2022 ni bisingo election khwlaya tongmani abo talaga khwlaya ko tangaboni yaklo tabu state assembly election paikha aboni yaklo bo tabu laga kuno information notification la khayako abon bagi sing purna sanka dati order di village committee election doti khainana bagi angka jaga honorable chief justice saka je oboto ubina nangmani karon democratic form of system nini election 2 bosor parani thangka tabla conduct khaya abatan bai khaya hane advocate general sujaka advocate general apoko saka 13 tarikni poreo je kuno time o tahe date na de जों counter file khaine hini sau ngata ka borok saka ajagao je bru rongni bumung election electoral rule kaya khunoi gabon yagulo hanga ko bataise sajauka ediche hapang town committee khana bagai borok songjak bor talaga khaya abor haike bor ulta pulta ka kok sannayo am barka जों saka judino bru rongni bumung state election je electoral rule kada kakaya wuse state assembly election ungni manu hungka kai tabu ko bo jagane question phaike bo jagane oba haike kok phaike je village committee election khaina hungka kaino nini bongnum bumu election electoral rule kana nango hunoi nga bongna electoral rule kada kakaya kanang bahakai assembly election kan konda khaimaka nga kok sana thamro kaino honorable chief justice no bathaka mane ungkata saside non case sung admit khaika admit khami jaglo bor tam suno respond naigana abun jaglo sung final decision nanai thani obo aike tini court order ka boproni bising ungui man abo udang manang mai akok saya ko hapono state election commission boro counter chini je tini file writ petition file khamine abno ti bor counter file khaine bor tam satai bor sana hapono bor sawo election to man ma khaine hapono kisa je chini observation tonga changabon purno ma sana hini sau angka borno sana bagai opportunity jaka 13 tarik ni pore jakun time bor counter khaimana apor next date hearing pro final जों साइमान बुफोर कन्डाक्ट खालामजाना खालामजायो।